بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد kapilan na kita ni Biyaw. Tuntungan niyo. Kalima na. Kalima pangajian na. Oh. Alhamdulillah in panagnaan puasin amuin piangadji na to in tipayuan sin pag-a'udzu billah iman pag-bismillah na siyunuan na to sin hukuman iwan aturan sin pagbasa sin amuin nun patay. Nabiyaw ni sab in pangadyon na to way naruwa ing bangbukon amuin mim patay sab. Nam. In limaway-laway nun patay iwan na sinamuin dua baris yadto. Pilaway no kuman na yadto. Upat. Izhar, al-izhar, al-idgham, al-qalb, iwan sin, al-ikhfa. Indiha mimus sakina bukon siya upat sumagawa tura siya. Bukon siya upat sumagawa tura siya. Nam. Kalupan ko sa wala kaya sulat mo na. Sangkara ide ini. Uno ini, harum ini maus din ahkamul mimis sakina rin di. Aun sa jabi mga maniyo tiyo biya mapaluag-luag na to. Iwan sin long tahi kapa tarang iwan kapasawan na to. Labi luwa na yung mga sila amuin magbawas sa Quran, amuin baran-baran nila na amuin way na wakto nila mag-alop iwan sin kaguruhan nila na suway nila pandugahan iwan sin suway nila lang tabi ang mga jagahan bang biya diin in basahan iwan sin katingog niya bang sila mabot pa mga yari. Oo. Kamul mimis sakinati mimis sakina sadya way na wat tanwin as-sakina na hindi makawa na to pangadjian mga kahukum-hukuman sin mim patay pangadjion na to mim patay sadya bimana way nalamod din doon in nun, way nalamod din doon in lam, in qaf. Kataan sin mga huruful hijaiya way lamod. Amura in uno yan. Mim patay. So amura yun yung focus na to. Supaya kita biya di makalayo, bang bahalaw ni unin hukman sinyaon. Basta mim patay ra, di da yan dugumwa, da yung hatu amin isulat na to bihaya yaon ini. Di da siya kumwa. Na. Malainkan, aun mga parakala, makawa siya dahil amuin maudo na to. Mga kahukum-hukuman sin mim patay. Bimana, so pama, inhuruf yaon patay, sa bukon siya mim. Buwa siya dahil uno na to. Atapik na to. Bukon natin piangadji na to. Bunal, huruf siya, patay. Sumagawa unin lam. So bukon agada uno na to ini. Pangadji na to. So impiang adji na to, mim. Nabiya aun sab kawakan na to mim. Sa kawa bukon siya baris patay. Baris taas, dapan atawakan baris baba. Bukon day sab siya un ra hindi. Lamud. So in amin patarangon iwan tumtumon na to, in piangadji iwan sim pangadjiun na to bihayaon,
amuin, baris, amun mim, muna, baris suno siya, baris patay. Kaya tiyan niya. So, way lamod na to, way lamod sin mga dugay huruf, ha? Ikamaruan niya, misan sab siya mim, bang bukon na baris patay, bukon siya lamod, ha? Pangadyan na to. Na, nabi ayaon, misan kita niyo maglibutan sin dunya, pagpangadyan, di na magkulang maglabi, di na kumuha dahil nga to ini. Inhukuman niya. Di na. Muna, al-idgham asy-syafawi. Pagubus, al-ikhfa asy-syafawi. Ingkahin na po siya niya, al-izhar. So, amuinin mataod uno niya. Mataodin huruf niya. Ang kanda siya piyahuli. Inhanunos sa kinayad to, unin piyahuli. Al-ikhfa. Sab amunin sa taod-taod sab uno. Huruf. Nam. Amura kumani sab, bukunin sab impiyahul, impiyahul na rin to, amunain al-qalb. Bukunin impiyahul na sab al-qalb. Laki hambuk tayo unin eh. In huruf niya. Nam. Al-izhar asy-syafawi. Nah. Al-idghamu asy-syafawi. Al-ikhfa'u asy-syafawi. Al-izhar asy-syafawi. Nabi ayaon, indanan niyo sadya. Biya ikuan ko sadya yun ini. Biya samarayson ko sadya. Mim, patay. Agad, aong kaibanan yan, makaunin al-ikhfa. Agad ka ha? Unin namun piyaunin din di. Al-ikhfa asy-syafawi. Nam. Pindahon ta. Agaron ta namun din diya kitab ko nini. Din butang ta al-idgham. Ini ni al-ikhfa. Tadi daw maunom siya magliyo di da. Sa na bilang pangagad taha kuan sin guru na to. Na. Al-ikhfa asy-syafawi. Mim patay. Insumuno kaniya ba. Na. Ini sab mim patay plus insumuno kani huruf mim day sab sa bukon na baris patay. Baris suno na ito. Sibo da taas na ka, baba na ka, dapan na ka. Basta siya bukon huruf mo yan. Oh, patay. Pag abot marisab, mim patay resab. Plus, pilain huruf niya. Continue ko no. Ha? Kita niyo, in huruful hijaiya pila yan. Kauhantag siyam. Mim. Hiig mo yun ba? Pila na. Kauhantag walo rakuman. Hiig mo pa inon ini. In mim, na pila rakuman. Kauhantag pito. Na ing pangaso, pila inhimutang tara hindi. Kauhantag unom. In pangaso rin doon, piyakain mo yun uno ini. Inhi kakawantag pito yad to. Muna ino no? May tain alif. Alakulin, mariman kita. Umisaron tamana. Saan mo kamukunta na? Oh, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, tiniyak ito tuntuman niyo. Alamat sinamun, nag-study din sa kati ka mo. Okay. Nabiyaon, mim patay, insumuno kanya ba. Ngayon siya si mga ulama, al-ikhfa asy-syafawi.
May talong niya tuan, hindi tuhan nun, wala biutangan as-Shafawi. Ini niaun as-Shafawi. Inhati niya yan, as-Shafawi, bimana, in mim patayan, how ni bumutangan sin mim yan? Dahin doon ha, dua higad simudta. Kita niyo ba? Kita niyo ha? Magpikit siya yan in dua higad simudta. Magdagpak siya. Nabang mo yan, di ba pagdagpak kun? Uning katihog niya. Nari, kumugdan mim. Suway to di magdagpak. Sumagawa, in pagparagpak ka na yan, bukon mo yung sabya ka o sindiuro ka lang, bihano mo bukon. Atawa, bukon. Bang man magdagpak da. Bukon mo amon tiyutukasan, bihan bukon. Na, amo yan yung bubutangan sin, mim, hangkan na lang ni as-Shafawi. Na, nabiyayaon, indagbus, into ini, ikhfa as-Shafawi, idgham Shafawi, uno pa in amo yung biya, dumagbus ka nila karwayan, piangad sinatuhan nunos sa akin na, katuin niyo kuno. Uno yung dumagbus, harwa ini. Haamin piangad na to, hanunos sa akin na yato. Kita niyo, mim, sumunok kanya, ba. Mim, sumunok kanya, mim. Kita niyo simud ha? Inhigad simud dayan. So pama, tarmihim, tambulun murah. Tarmihim bi. Tarmihim bi. Pag abot mari, tambulun mo raisab. Fi qulubihim ma. Tambul dah. Uno, inamuhin hahukuman sin upat amuin nunus sa akin na sumibo sila parway ni. Uno, al-qalb. Amuin nga ng sinambuk maasta, al-iqlab. Al-qalb. Amati mauni ni, ati makusog, al-qalb. Na, bukon ka, banglong ni inun patay, insumuno ka ni uno yato. Ba, inun inipindahon siya pakain. Pamim. Bukon ka. Amo yan inakuan, kadalang kusumi mo. Nabiayaon sa pama sa jabiayan. Layun, bazanna. Layun, in sumuno, noon patay, in sumuno kaniyaon yaon. Ba, in noon yaon, halam sin Quran, biwutang-butangan siya ono yaon. Mim, sibi. Bi mana, bi ada kita sin iyan, in basa humurain doon, bukon na noon, unuhong pindahan na pakain ba? Pamim, na, bihan ng dagbus niya, baris patay naman sa way, biya barisan. Nakita niyo ha? Kita niyo simud. Layumbah. Nah, ini biya dahat tisab. So, pama, sampun niya, biya ini. Tarmihim bihijarah. Nah, kita niyo. Bihijaratin. Kita niyo, mim patay, insumuno kanya ono yaon. Ba, nabiyara sin ini, taplukon mo yung simud mo, tambulun mo sa sumakawa, bukon siya mauno yan. Bukon siya biya, amun biya, kiyukusukan mo, tarmihim, bukon. Bukon siya, tarmihim, bukon day sab, sabi ni, tarmihim, pag-usipan sinugun na niya rato. Palukos-lukay-lukayon mo. Bukon mo, sapat-sapaton, tarmihim bukon. Palukay-lukay mo. Tarmihim bihijara. Bangkaw makita, mim patayin, sumunok kanya ba? Suway mo siya butangan hunna. Tarmihim bihijara. Na, bukon mo siya butangan kalkala. Tarmihim bi. Bukon isab. Kaya yan?
Sa aw niyan pangasusing kaibanan. Iban amo yan in biya mga mataud, biya mga longta, unway ni. Para kala da hindi, long niya tuan, may talong ni magsihu. Iwan hambuk dalong ni indag busin, higad simud. In idakamu syafawi, mim patay, sumunok kanya mim, biya dahatin higad simud. Uno ayan, tambulon tabihayan. Pag uwos inisab, inikfa syafawi, biya dahad to. Inamin kalb, biya dahad to isab. Bukun kalaw na imanasin al-ikhfa, biya ini, yun no tayo ikhfa, hanun sa akin na. Hanun amun nun sa akin na piyangadin na to. Biya diin, in amin nun, hibutang na to, indila na to, pabutang sino natawakan di. Di. Pasal bang na to hibutang indila na to, amin, pabutangan sin nun, unin hukuman niya to. Al-izhar. Ini, long niya, long sin kaibanan, sa bago na bayan, bukod na mga nakaw na yan to. Ini, bangyad tulong niya, ikhfa, bimana, nabukon mo siya hibutang pabubutangan niya, hati niya, ayaw mo papagunha, papagdag pa kaindua higad simud mo, sabab, unin hukuman niya on. Ikhfa, bimana, itapok-tapok mo, nabang mo yan long ni pipagdagpak, nahinang nauno yan. Nahinang na siya, izhar. Narain doon, nasabot, Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghawthani, inilong niya, impagnan niya ng dakuman, sin mga ulama, sumagawa, karya sa linya rin doon, in pagbasa sin Quran, iban, diin inamoy butang sinhikad simod mo, kawaun mo ra siya, deng haamuin, bang unuin na pangadji mo, iban kiray, tasin amoy guru mo, na, amoy pag-ano mo siya, fahayan. Na yung mga ulama, nakauna, iban sin mga kipagguruhan na mo lang niya biyayan, kata na asuwok ko lang niya biyayan, in sibu-sibu, in nga ari nila kako, sibu din katang yan, papagunhon yan, papagdagpakon, di mo butangan, di mo amuin unway ni butangan lang ta lunghag. So pama, tarmihim, bihan si mo, di bukon. So may ta, so in nakawa na mo din ang mga ulama, masayik na mo, biadat to. In mga kaguruhan na mo, nakawa nila din ang makaguruhan nila, biadat to, hati niya, papagdagpakon biyaya na. Tarmihim, bihan sadya. Tarmihim, bukon siya hinangan uno yan eh. Lunghag, tarmihim, bukon biyan to, bukon. Oo. Na. Matawad pa sa yan, nasabot, siabot yung mga ngansin, mga ulama, dahil hindi eh. Mga Shaykhul Qura, biyan, nasa marimisa na kuri na magkuhan. Imahal ka rin doon, natin niya uno yan eh. Kaya pangadyan na to na, bang biya diin, inhigad simod, amin, kuno-kuno ka mo makabatok, pagbasa Quran, mimpateng sumunok kanya ba, be niya, katingog niya. Palukay-lukayan niyo, sa bukon siya malukay tuod. Sa imaksud ko rin doon, bukon mo biya, dagmiton sadya, tarmihim bihija, bukon, sa dihili waktu, gunnah, tarmihim bihijara, tarmihim bihijara. Nabukon sa palukay yung muisab, biya si sab sing kaibanan, palukay-lukay to, di sab sa pama, tarmihim, ayaw yung sabi ito, ori isa makajarin biyad to. Oo. So pama, wahum bil akhirah. Wahum bil akhirati. Kita niyo, mim patay, insumunok kanya unian ba? Nabi ini, wahum bil akhirah. Wahum bil akhirah. Bukon mo, wahum bil ayaw sa patabiyat to. Ayaw sa palukayalan do, wahum bil akhirah. Ayaw sa, di sabiyat to. Biyad to. Naam. Biyad to. Naam. Na sumunok kanya mahon, amunain, al-idgham, as-syafawi. Ini, na bang kumaluhay rin ini, mi patayin sumunok kanya unuray sab.
Mim, sa mga bukon na patay, buhi na. At tinaon na baris niya, magkapinda-pinda. Taas na ka, baba na ka, dapan na ka. Basta ininda na mo sadya, hangkaon sila yan. Hangkaragbos da, siwu-siwu da siya mim. Naam. Yan mataw dalam sin Quran. Oh. So, pama fi qulubihim. Kita niya. Fi qulubihim. Sa way-wayan baris bangkuan way baris niya. Nakita niyo kuno. Mim, inway baris yan, bima, na baris uno siya yan. Patay. In sumuno ka niya uno isab. Mim uno isab. At baris uno yaon. Taas. Nabiyayaon, bangkaw makita, haun-haun na yan. Inin example sadya, ha? Upaman sadya ini. Bangkaw makita, mim patay, sumuno ka niya, mim, inhukuman ka niya uno yaon. Idakam. So, biya na sinaki, butangan mo siya yan, inidakam, unuhon mo yaon. Lamo kayon mo, inhambok mimin, hila mo kayo mo napakain, pahikarwa yaon. Nasa aun uno, aun gun na ni, aun ayung-ung niya. Biya na sinaki, so pama, fi qulubihim marad, fi qulubihim marad. Lugay dihilin yung waktu, lugay-lugayan. Oh, fi qulubihim marad. Biara sin ini. Tarmihim bihijara. Amuyad to. So, aunun niya yan. Aun waktu, aun biya, lugay-lugay niya. Kaya tiyan niyo. Sa impangasuwo ko, bangkatong tumandasing kaiwanan. Kita niyo. Ini mim patay. Halawin sin Quran, in mim hikarwayang biutangan unini, syadda, sumabto. Biutangan siya syadda biya ini, sumabto. Biutangan siya. Impangasuray doon, bukon kain huruf biya ini, bang biutangan na biya ini, pila huruf yaon? 2. Bukon ka. 2 huruf. In 2 huruf yan, yung panagna ni baris uno. Baris patay. Nabukon ka na hinang napilay mimyaon. Biya na hinang na 2. Biya na hinang 2. Sabab sino no ini? Sabab ini ta sumabto. In sumabto, in mana niyan, in 2, in hambuk kiyaon, atin niya, hinang dakuman hambuok. 2 siya hinang dakuman hambuok. Biya pagpikit na biya, ng pabiutangan siya uno ini, sumabto biya ini. Nabiya na ini, indagbos niya, bang mo biya kitahon, long tabiya ini na. So, pama, kita niyo. Patay, mim, maradon. Biyan sa. Pukun ka, pasal uno ini, sumabto. Nakadto niyo kuno. Isin makarir ka ko, kuwan. Mim, patay, pagus patay na isab, pagusang pa na isab, baris bien. Amun ini? Okay. Hati niya, in kaywanan, pasalan makaasuho. Long niya katuan, 2 sa inilong ni inunini, imim ini biya ini, 2 mim. Na, pag-abot mari, hambuk mim, napila na katan. Na nang nalong niya to. Nampabong biya dayray, biya bunali siyab. Sakali, biutangan siya ini sumabto, amoy sadda ini, alamat, sin inmim panagnan yaon, harap pakain niya, liamod na siya pakain, mari, sumagawa, hapaguno yato, hapagbasa, hapagsulat, piasaran na sadya siya biya ini. Sa hapagsulat, ay pagbasa, hapaglapal, na biyara kita sin iyan, in mimini, liamod na pakain, maong pamim,
Adapun bang yan nakadakaron, misan sayan hambuukon na. Atin ni pagkadua ra nagdaig mim biyay ni mim inambuk ini makajari ini biyay ni hun makajari biyay ni hun ha isugpat in mim lawaon na nambuk mim yadto isugpat na biyan na may nang nasumabto biyayan sa ini ha sulatan hati niya wala siya wala kiandi siya biyayan nam biyan siya. Baris patay. Hati niya, biutangan sadya alamat, ibang tanda, sininmim panagnaan, hiyuno mo na yun. Hila mo kayo mo na maun. Yatiham? Nabiyay nila, simuda saan? Ilugay nila yan simuda. Into ini, idugam syafawi, mim pamim, inamin kalb, amuin law niya nun, pindahan mo na pamim siwi-siwi, insumuno kanya ba, iban sin mim patay insumuno kanya ba sibu day lukay iban basahan iban dagbos sinunway ni higad simudta sibu da way rin pagbiddaan matawd saan aun discussion niya sa dinak magsabutin yan imahal ka ipangadji tayo ni na bukon na bialong kumagkuhan pasal aun bakas jajawaban na si mga ulama labi luwa na tungod sin ikhfa as-safawi may talong niya di tapapagsibu iban sinunos sa akin na inunos sa akin na yadto, wala tabiutang indila tapabutangan sinun. Na may tayo sabihin hamimini, di mo, may tamo sabi butangan pabutangan niya. Sabi butangan niya, papagdagpakon mo. May ta mo, papagdagpakon sin inhukuman nilaw ni ikhfa. Nasuway, longsin kayo ng bihan, tarmihim, natin niya, di mo papagdagpakon niya hun. Na yung mga ulama kaguruhan na to, nakawa nila din ang mga kaguruhan nila. Kataan ini papagdagpakon. Tarmihim bi. Tarmihim. Inda din yung sadya. Kita ni si muda. Tarmihim. Pagusing katiyog ni hailong. Tarmihim. Sa inamun karugan ni suara yan. Katiyog sin mim. Pag-abot pa ba, suway malawa na rin haun yan. Di mo na pa, pag-waon din hailong. Hauno na. Asimod na. So, pama, ha? Tarmihim bi. Huwag niya lamod sinilong. Bi. Huwag niya lamod sinilong. May ta, sawab imba, diha, auno yan. Ahigad simod, haway lamod sin ilong. Tarmihim bi. Huwag niya lamod sin ilong. Marisab, na aun sab lamod karwa. Fi qulubihim aw lamud yan fi qulubihim marad nam dayat to kaya tiyan nyo yat sinong pangasuhon niya maluhay ra sa ini sa biya na sinagi kulabilu anin aun dain doon mga nagdurungog bang siya magbasahadi na siya mag-alop iman sing guro niya way ra guro niya kapag guruhan niya so pa masadya taway na wakto niya magguro so pa masadya na pandugahan niya sadya yan. Pag anad-aran niya sadya, mim, insumuno kanya ba, bihay ni, tarmihim bi. Bukon niya, tarmihim bi hijara. Na, in problema, akaywanan, in palukay-lukayon, amin suway yung palukay-lukayon, dagmiton sadya. Aun naktisab, in suway mo bi ang mga dagmiton, paunuhon ni sab. Palukayon, naamo yan yung kakuhan na to suway unhon pag-anaran. Oo. Na, amo yan. Labi luwa na yung mim pamimini na suway biyad to. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Matawd siya na lang sin Quran. Bang kita magbasara Quran biyan, kuno-kuno, dumatong in mim patay sumuno kani aun baris niya, biyad to ininangunta. Inshallah. Na isipay ng pangaso, kahinapusan amo na yung niyari. Oo. May na? Na. Nabiyayaon, lumaton kita pa al-ithar. Asa din niyang ambok na lingkod na to bihayaon. Ubos na ini, inshallah. Ini? Namun idgham syafawi. Atin yan, lamu kayon mo. Lamu kayon mo in mim yung pakain, pamim ang buok.
Na al-idghamu asy-syafawi. Al-idghamu asy-syafawi. Na mari kita pa al-izhar. In huruf niya yan pila kawan tag unum. Biya na sinagi ko kanyo kawan tag pila in huruf hijaiyah. Kawan tag siyam. Nabiyayaon nakawa na sin ikhfa syafawi. Ba. Nainang dakman kawantag 8. Nabiyayaon nakawa na sab sino ini. Sin al-idgham syafawi. Nainang dakman kawantag 7. Impangaso may takawantag unumin yun ita. Inamin biyutang tarendi. Sabab aun inig tawala siya piaon yan. Liamod din doon amunain uno yan. Alif. Bukon nun, aun da. Alif. Sabab, in alif yan, in baris niya, kapag balik-balikan ko, in alif, in baris niya, baris suno sa jayan. Patay. Way alif kabarisan taas. Nung neton, imiti sa paghindo. In paghindo na mo, paghindo sing kaguruhan na mo, in pagkarukan na mo, alif din nga taas, alif baba, i, alif dapan, u, a, i, u, atau alif fata, a, alif kasra, i, alif damma, u. May taeto bihat to. Inyad to, biya na sinaki, haamuin kabiyak sa nasing kamatauran. Pasalan, in alif yan, dagbus niya tuod. Amoy tuod yan inunon yan. Dagbus in alif. Sumagawa, hamasa na kauna yad to, masa na kauna, hamasa sin nabi, hamasa sin mga sahabat, way pa, dagbus iwan wala pa piagaanak isiyo. Way pa siya piaganak. Bago ra siya piaganak. Allahu Akbar. Ang kanda mamata pa siya rin kato. Oh, kita malas din kanya. In hamza ini, way pa amun, aun na. Pag-usalon na nakauna. Pag-usalon siya nakauna. Aun siya. Sumagawa, bang dagbus, amun biya ini, amasa si Nasulullah, way. Masa si mga sabat, way. Way yan, way. Way pagsulat biya yan, way. Kaano na siya ininaaon? Dahin doon na siya akan imam, na al-imam, Allahumma salli ala sayyidina Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Suway na limyo ding hanggatus tahun. Ampa siya ding kapag hijra sin Rasulullah, ang paghimuwa, limahil inuno, indagbus insinini. Sa aun na siya, na may teto, nakaunayad to, amin wala pa indagbusin Hamza biya indagbus niya, nakauna, aunwak to pagbusan nila indagbusin siya yaon, di alif. Nangkan dabang mga magsulat inna, magsulat biya na dyan sana. Inna. Nangkan daon naman dagbus si Hamza, na pagbutangan na saan siya bawa biyan. Nangkan da in alif, wayro kaing baris niya balingkan baris suno sa jasayan. Baris patay. Bimana, bang aong kakitaan ta alif, taga baris taas, alif, aong baris baba, at tawakan aong baris dapan, inyan niya ni Siuyan, Hamzah. Oo, unin family niya, Hamzatul Wasli. Bukun Hamzatul Qat'i. Oo. Nabukun siya, Hamzah Majindi sa bukun. Allahu Akbar. Na inyat to hapagkuan na si mga ulama. Amulong ni inini, biyainin pangilan mo, inini Hamzatul Wasli, ini Hamzatul Qat'i. Sa hambok na sad to. Sa aon sad pangilan mo rin doon, in Qat'i biutangan nila na, biyayini. In Wasli, biyayini, way uno niya, biutang niya. Nabiyayaon, magmapda ko man, hikabalik tahang maniyo-tiyo, hangkan daw ay liya mo din alif, biya na sinagi ko, in alif, baris patay. Impamarinta nini, bang siya sumuno, atawakan makasud, maun pahuruf patay, in karya salin pamarinta nini, in nakaw na rin kanya, baris suno yan. Taas, nabang mim patay, siyog patmaun. In mim patay biyayaw na. In pamarinta sin alif yan, suway in barisin nakaw na rin kanya, kabarisan no? Taas. Nabasa nyo kuno. Nauno, nabasa mo tawa, way. Nabasa. Sumagawa, nakakuha na siya din nga uno. Pasalimpiag bisaran ta rin di uno.
Mim patay. Na ini patay pataw ka bukon na. Bukon na. Hangkan dadi siya makaw nini. Makalamod. Nam. Akay na pusan. Oo. Sa damaba din waktu tawa. Oo. Akay na pusan. Halaw sing kawantag unom ini. Aw ni sabdain doon jagahan na to. Lang sin mga ulama, dua huruf. Fa, even sin waw. Dilanta ka muna example. So, in izhar ini patampalun muna. Daindi ayaw mo palugay-lugaya, ayaw mo butangi hunna. Iban ayaw kau magpalugay sa sadya. Sa biasin, masaluhum. Kamasal. Kita niyo, mim patayin sumuno kanya uno ini. Kaf. Yung sumuno kanya kaf. In kaf din ang mga huruf sino ini. Izhar. Bukun siya huruf al-idgham, bukun huruf sin ikhfa, huruf al-izhar. Bima'na, ayaw mo palugaya. Ayaw mo palugaya. Sumagawa, in mim yan, hibutang mo na inuno yan. In mim, pabubutangan niya. Biya ini. Masaluhum ka. Masaluhum ka. Ayaw mo palukaya. Hinangabiya sinyaon. Masaluhum ka masal. Ayaw hinangabihayat to. Puasin huruf ini. Mim. Iban sin ba. In mim. Puasin mim yat to. Uno huruf. Dugaing ding hamim. Iban sin ba. Ayaw pasingura biasin yad to. So biasin ini, masaluhum ka masal. Masaluhum ka. Dagmitun mo sadya. Ikamaruan niya, ayaw isab, butangi kalkala. Masaluhum kama. Masaluhum kama. Ayaw. Sa tambulain simud mo. Masaluhum ka masal. Masaluhum ka masal. Dihatiin amuin uno ini. Indagbus niya. Nam. Masaluhum kamasal. Kaya tiyan? Sambiad, continue na to. In mahal ka rin diha kwanta ho ini, pagpangajita. Labi luwa na biya mga ano ba ini, amon magbabas sa Quran. Kuno ipagbak niyo mim patay. Pag-ubos, bukon na mim sumuno kaniya, bukon na ba hati niya, way na lugay-lugay niya. O, sumagawa, in pag-iyanon hun na rin dito, aun dayan hun na niya. Biara sinuno sa akin na yato, amun al-izhar, aun da pag-iyanon na to hun na. May talong niya tuwan in mga nakaunang, mga magpakahindo ka mo, waylong niya uno ini. Waylong niya hun na. Na pasalan, in pag-iyanon sin kaibanan, long niya hun na, amo na in pag-iyanon linggo-linggo. Na hati niya, amo ating pagyanon nila to, ating niya, di mo na linggo-lingguan, banga izhar. Biarasin ini, bukon mo na linggo-lingguan supama, fiha di na ka magbihad to. So, dagmiton mo na sadya. Sa bang hukuman hun na, aun da kun na niya, imaksud sinukun na rin doon, aming katingog din nga uno, din nga ilong. Aun da, biya din, supama, gumwa, bangwen sampung di san gumwa. Di. Na, aun, in mim iman sinun, misan unim barisin dua huruf ini, mabaya kita iman sindi kita mabaya, suwaira siya gumwa denga uno, denga ilong. Na amo yan yung pagyanon, in sipat hunna, harwa huruf ini, lazimah. Sipat, niya magad-magad. Misan sila pakain yan, iurul-urul sila sinuno yan. Sinhunna. Barisan mo patay, aundakun na niya. Barisan mo taas, bawa, dapan, sibu dayan, aundakun na niya. Sa impiagbidaan sintu ini, in dua ini, inhunna niya, taka lugay-lugay, aun haba-habaan niya. Biya din, kita niyo, tarmihim bihijara. Ininisab,
fi qulubihim marad. Pag abot mari, way na. Di mo na palo kayong biyasing kain na bang magbasa. Inda ninyo ha, kawantag unong pila, puruf. Mapuas sin mim, iban sin bayad to, hati niya, ayaw pat singura yung pagbasa mo, ha, sin ini, parwa ini, ayaw. Ayaw ha? Bangkaw makabak sa pamabiyasin, siulat ko kain na. Ha? Biyasin kain na. Masaluhum kamasalil ladina na. Kita niyo. Masaluhum ka. Sa tambulain simod mo. Ha? Masaluhum ka. Ayaw mo palukayahin na nga biyasin ini. Iwan sinya to, imyan ko ba ini. Masaluhum ka. Ayaw. Amuyad to inuno ini. Inamuin bang mga mag-basketball foul yad to. Oo. Pagus foul, bukon patod counted, not counted. Oo. Kita, masaluhum ka masal. Na. Nahalaw sing kawantagunong huruf isab. Kiwanan kita sin mga ulama, dua ini papaindanan. Infa iwan sino no? Dungukan niyo. Ako na experience ko na to diyan. Halukay ko ang mga magpapasa ang mga kamuriran. Experience ko to diyan. Infa iwan sinwaw, way nagsain mga ulama. Banglong niya, kau makita mim, insumunukan niya, fa iwan sinwaw, ayad kau. Unin maksud ayad kau. Muna-muna lang niya, butangan in mim, pabubutangan niya, ampa kau lumaton, pabubutangan sinfa. Mahiba ayad to. Sabab, in dua huruf ini, kamaumuhan, in mga magbabasa yan, in mim, di nila hikabutang pabubutangan niya. Magtoy lumaton pakain, pabubutangan sinfa, iwan sino yan. Wow. Na may tatuan, unin piyagbidan iwan sin mga ini. In dua huruf ini, hangka kukuhanan sila iwan sin mim. In fa ini di haygad simod. Kita ababa. F. Doon butangan niya. In waw sabihin ni. Aw. Kita haygad simod da siya. Imim sabya din dagusin mim sab. Magdagpak. In waw sa sungon mo. Aw. Bukun in waw. Aw. Bukun. Kakarukan mo tuod marayaw in suara sinwaw, bang mo yan sa sungon, aw, sa pama, malikiyaw, bang ko imyanda, malikiyaw, nari, mag-agawin suara niya, malikiyaw, middidi, suway, malikiyaw, nasa sungon mo. Nabiyayaon, labiluan na kita, kamatauron tad, labiluan ang suratul Fatih, amun ini ya. Di lang ta kami sampulin ini ya. Sabang kau mabaya umingat, iban kumita, law mo kita unta kun bang bunada, law mo aki. Sulaymad to. Alup ko pa sa amin, pag-usbas sa kau, ampa mo aturain, hiwal sinhigad simud mo. Biyasin ini, kita ha? Oyril mawdubi alayhim, kama taura murid biya ini, alayhim, magtuy, biyutang pakain. Pabutangan sinwaw. Patampala na butangan na pabutangan sin mim. Oyril mawdubi alayhim walad. Alayhim wa. Sa, impagya mo alayhim, bukon magtuy, alayhim wa, ayaw mo biyat to ha. Bukon ka sa bumundong alayhim wa bukon isab. Continue. Alayhim walad. Ghayril maghdubi alayhim walad. Alayhim walad. Biarasin ini. Hum fiha. Kita niyo ha. Hum fiha. Hum
hum fiha. Buko ni sab, hum fiha ayaw. Buko ni sab, hum fiha. Mataod biya ni, hum fiha. Hum, bang biyat to ning dagbos, hum, hati niya, biyutang mo na pakain. Pabutangan sin, fa. Yatian, hangkan dadya kahin niyo. Bang kaumabaya, iban sulayin niyo ba? Sulayin niyo. Para biya bukon kita, biya magunin ni, biya magtali-tali sadya. Sulayin niyo kari. Habay ka mo, iban sa amin mo, biyan. Basta kaw. So, pamabiya sin suratul fil. Kita niyo, mataod siya yan. Tukuran niyo kununin hukuman nini. Kita niyo. Tukuran niyo, baitan niyo kakunin hukuman. Tuin niya, ayaw ka mo gumawa. Ayaw ka mo gumawa din nga tuin ni. Baitan niyo kako. Kita niyo. Alam tara. Unin hukuman niya. Alizar. Ta? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sumuno. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Impanagnaan mo na ini. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Mim, insumuno ka niya uno. Ya. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Ya, izhar. Pag-abot, alam yaj'al kaydahum fi. Amunin hukuman uno na. Dira. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Dendira. Ini. Wa arsala alaihim tayran ababil. Auno. Dendida. Pasal imim sumuno kanya uno. Ta. Ha? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Uno, sumuno. Wa arsala alaihim tayran. Na wa arsala alaihim tayran ababil. Pagubos. Tarmihim bihijaratin min sijil. Last. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita niyo. Faja'alahum ka'asfim. Ka'asfim. Al-izhar. Namaingat niyo saan ko anon. Sa inkakunahan da kumantararin doon, amin mag-unuyaon. Mag-apply ra kuman. Bang maghukum-hukum na perfect na. Memorize mo rain. Mim, sumuno kanya ba? Mim, sumuno kanya. Mim, sa inkakunahan tarakman un, mag-uno. Mag-apply bang biadiin. Aun waktu, bini. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Namay nang tabihat to. Pasalan may ta. Nabihat to na. Amo natin nabiyak sa nakita bihat to. Oh, na. Nasa mura-murahan, biya na sinagi ko, in aun day do magbasa kita min baran-baranta na pandukahin niyo, iban, jagahin niyo, na biya sinamo in lecture na to hain doon ni aun, na bangharway ini, na tagalukay-lukay. Sa sarang-sarang. Tarmihim bihijarah. Iwan sinini. Fi qulubihim marad. Pag-abot mari, way na. Dagmito mo sadya. Masaluhum kamasalil. Na. Hum fiha alayhim walad. Sa indua huruf ini, suway mo jagahan. Na murah-murahan. Bang mante pagbarakat sin Allah Ta'ala in pagpangadji na to, na hakaybanan, na nag-review sadya yung kaybanan. Na yung kaybanan, na yan pa isabi ang mga nangadji-ngadji sin mga ini. Na labiluwa na yung mga yan hakuha, amin magdurungog, page na to, inshallah Ta'ala, na kagunhan in amin suway pag-anad-anaran, iban pandukan in mga kahuruf-hurufan yan, inshallah Ta'ala. Na biyan na to, ay napangasuon niyo. In ash-shafawi, makna shafawi hati niya magbuwa siya ding haon ini, ay kad simod. Shafawi, oh higad simod siya. Na. So mim yan ding higad simod siya tanyo uno huruf mabaya ko umingat sin bubutangan niya barisid siya patay ang pabutangi hamzah baris baba
Atawa taasoy na problema. So pama, biya ini, kaf, how no walang may butangan niyan. Bali siya siya patay, pag usang butangan mo Hamza, bawas baba. Ayaw ko magkalkala. Ik, pasari how nindila mo, niyad to read ko. Ik, yad to inuno niya, yad to imakhraj niya. Oh, na, biya to. Na mim, mamaya ko kuman si mim, naway siya mag-iambiyan, niyad to. Naway siya to. Sambat na nun, nabang imyang kau, hati ni yari hauno, haigad sini. Na inshallah, continue na to rakuman, konsumdum, inshallah, bang gumawa dahin suara. O, kalau, gimawa rin sa biyayaon. Kalau gumawa daw, konsum, inshallah, ta'ala. O, nabiya na to. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين